Kollara bir kollara. Efira. Ama nişanlı des. Ay bana nişanlı des. درود دوستانی عزیز، هواداران شبکه ما، امیدوارم تنصیحات و خوب هستید. حالا ما با همراهی خالای عزیز هستیم. و علیکم السلام خلا جان، خوش آمدید. من هم چی گفتنی بوده؟ جان جان اویدی کار بنازدیم. تکسری و تکیک نی؟ تکسری و تکیک نی خلا. خب درباره این کار و بار گفتم یک مصلحت میکردیم، یک همکاری میکردیم. چی با میخواید قطعی ما همکاری کنی خلا؟ تمام راهی کارهایم بسته شده است دیگر یکم کارم با پیش نمی رود، نمیدونم چیکار کنم. برای این به نزدیکی برای مصلحت پرسی آمدم. یا مصلحت دارم خلا برای میدونی چیکار کردم در کار؟ همه کار از بیزنس خودت شروع میشود. یگان جایی که مایده گرفت سیمیچکا یک ترازو مونید، یک پوپشی شکر بونید، ما همه خیلی شروع کردیم، یگان چی کمی ندیدیم. شما که ای بالا سر کردید تیز برهم کردم. مصلحت پرسی آمدیم که این نمو مصلحت دادم نمیشود. من شرم میدارم خیلی برای خیلی کار کردم. شرم میداری خلا جان؟ ای کار کردن برای یگان کس نوابسته از چهل شکلی کار بودنش میدونی به گفتی اروسا زپدلا نیست. فهمیدی خلا جان؟ کار است. مهم دزدی نیست، مهم غردی نیست، مهم ایغوگری نیست، مهم فند و فریب نیست. مهم کار است. مهنتی رو که در همون جا پلش رو به دست میبیاری برکتش دیگر از خدا. چی؟ من گمان کردم که تو به من دیگر خیلی مصلحت میگیری. مثل چین در نظر داری شما؟ یک فهمم. خیلی گمان کردم تو به من میگی که خلا جان من شما رو با مبلغ یاردم میکنم. من دیگر فکر عقیده داشتم ولی خطا کردم. برای شما مبلغ مهمه خدا جان. میخواهید که پولی به درد میان به دست بیارید؟ یگان باکی ندارد. مهمش که شما راضی باشید خلا. برای شما مبلغ لازم باشد. این من یک کارت میکنم برای شما. در داخل آن همین کار 17,000 سومان است. خوشتان شود خلا. لیکن این بسنده است برای زندگی شما خلا. اگر تو راضی باشی بله بس است. مالش رحمتی کلام. من که بینمت خلا جان. مالش رحمتی کلام. خدا رو احتیاط کن. مالش. بیخوتی فریب خورده دایما فریب میخوری. چقدر پسری خوب است که همین یک هفته کم ترزیق میکنی جان و دلشم رو ورده میدید. خوب کردم 17,000 سومانی. خوب کردم انا بخیر. خوب کردم رو میگیم. چو کردی خونه؟ مهربان لابای بکن فروخ. تو با خلای من سلام علیک کردی؟ راستی دیدمش از من گریخت. برای پرسیدن پول آمده است. خلا برای پرسیدن پول آمده است؟ اوه تو یک بار نظارت کن که همین پول رو به کجا صرف میکند. خلای مار اکی فروخ. این مسئله رو من دیده میبرم. با شما رو زنگ میزنم. چی گفتی مهربان؟ این مسئله رو من میبینم. حتما با شما گام میزنم. این مسئله رو میبینی حتما با من گام میزنی؟ بله اکا. حتما نظارت کن خلا مهربان. مایلش اکا. مایلش. خوب مایلش.
хуб ана инро мешиносед тамошобинони азиз. ана ин нафар лоиқ ном дорад. ин фарзанди ман аст, ҷону ҷигари ман аст. дар филми майдакиҳои ман бозӣ кардагӣ астай. ҳамон лаҳзаҳои бадтарин астай. салом бигӯ лоиқҷон. зинда бошед. гумон намекунам ки ин хола барои ба даст овардани ҳама шакли пулҳо, ҳама шакли дороии мо муваффақ шавад. гумон мекунам ки барои инсоният кор кардан ягон камбудӣ надорад. ин холаи ман ҳар вақте ки назди ман биёд пул мепурсад, ягон вақт сарашро хам намекунад. ҳозир тамошо бинед. тамошобинони азиз 148 нафаре ки дар эфири мо қарор доред, хоҳиш мекунам як бор лайкро пахш кунед. баъд аз он мегузарем дами чизи мо сиёнка рафта истода, як тамошо кунед. ана ино актёрҳои дигари ҳастанд. ин брона филма сиёнка кардан. ин хола ҳаста. азиз иҷа бе. дӯстои азиз, ина хона дар овоз. холае ки набудр омадем. дӯстони азиз, ина мо холаро дастгир кардем. ба ҳама корое ки дар ҳаққи акай Фарух кардӣ буд, акай Шамс, ина хола шарм намедоред. аз корҳое ки дар ҳаққи акай Фарух кардем, корҳое ки дар гузашта кардем, шарм намедоред. Не, лаззат мебарам. лаззат мебаред, на? шумо медонам кай бояд монанди лаззат бурда, на? бале. хола қасди акай Фарухро аз шумо мегирам. қасди акай Фарухро аз шумо мегирам. майнаш такси ман дидид дорам. не дақиқа. таксии шумо доим дидид мекунад. мошинатон дар куҷост? мошинҳоям дар гараж. не, ба фикрам ки зиндагӣ ончунон паст шудааст ки дигар мошино ҳам не, дигар ароба нест хонада. чира бой наметин дар пеш акай Фарух зиндагии хеле ӯ даврое ки хеле фарқ мезадем мегаштем хола, давро гузашт. худатон меҳрубонча, хуб рол бозӣ кардӣ. хуб аз нақшаи зӯрӣ кардан хуб баромадӣ. гӯш кун мана. ва ту ки ҳад дод ки ту бо мани хел сухан мекунӣ? гӯш ки хола, ман дасти рости акай Фарух будам. он фикру нияту ақидаҳое ки акай Фарух дорад, онҳоро ман нисбати шумо мегӯм. ба ҳамин хотир шумо ино фаромӯш накунед ки ба ҳама он суханҳои гуфтаатон, ба ҳама корҳои кардатон, ба ҳама бадиҳое ки дар ҳаққи мо кардед ҷавоб хоҳед гуфт. хуб шудааст, ҷавоб мегӯям. худатонро эҳтиёт кунед. дӯстои азиз, ин холаи зимя мегӯянд, зимя. холаи мор, холаи шоҳ пастидар моро гӯш кардеста ёле. акай Фарух? бале, меҳрубонро гӯ ки сақича нахояд. дӯстои азиз, мебахшед узри зиёд сиёнка даем, кам мақсад вайдаем. иншоалло рӯзҳои наздик бо филмҳои нав ба нав пешкашатон мегардад. аз шумо танҳо чӣ мерава? як лайк, як комментария, боз як пешравии мо мешавад, хурсандии шумо мешавад. зинда бошед дӯстони азиз, саломат бошед. дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. хостем ки каме ҳам бошад шуморо огоҳ кунем ки дар фикри шумо ҳастем. худо нигаҳбон бошад барори кор.